Lebhlorho nesececeni lokudilika nanini na yonakaliswa zimvula ezimandla ibeka ubomi babaqhubi emngciphekweni. Noma engabuya nelibreshi lingahamba yabo. Hey sisiphilele kusabeni nje sesikhalento sesibali silungisele. Wala kumatima vela kuhambeki nje lonke lelokishi. Igotsi yonke lento amabreshi ayahamba left and right. Iindlela zikhukulisekile logama ezinye zigcwele imingxunya eyonakalisa izithuthi. Bo 3 years 4 years isolo wonakele balibala kusithelela mhlaba amakhanseli yafika imvula iyathatha cela kusinedini isilungisele sivotile mara kude lokwentekayo mphakathi usola amandi umgwaqo umoshakele itransport yamoshakala abantu behliswe ekutheni. Umasipala wase-Mbombela uthi umonakalo odalwe zezimvula ubalelwa kwizigidi zee-Randi. Sibonga lobuholi lobukhona ukuthi buye baphuma umkhankaso ukuthi bubuke imonakalo la kwendeke khona umonakalo bakwadi nokuthi babite emathimba ethu ukuthi aphalale alungise lapho konakele khona. Isebe lemisebenzi yoluntu kweliphondo lithi nalo lisajonga umonakalo. I-team yama-engineers ukuthi ibuke lemigwaqo nema-damages kuma-bridge la umoshakele so that ukuthi i-department ikhona ekulungisa. Angisho ukuthi futhi umgwaqo wasegedlembane njengoba ushito msakadi i-department seyicedzile ku-designer lo mgwaqo. Nanjengoko kusalindeleke ezinye iimvula abahlali baxhalabile.